Akademiji koja je održana 24. aprila, kada se obilježava Dan grada Gradiška, je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta. Sa nama je predsjednik ovog društva, gospođa Radana Vilas-Nanišljević. Dobro jutro i dobro nam došli jutarnji program. Dobro jutro, hvala vam za dobrodošlicu. Zaista uvijek je ugodno sa vama razgovarati o raznim temama, a ovo je jedna svakako značajna i sigurno značajno priznanje za Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta. Povelja je veliko priznanje za prosvetu, to je čast za sve nas koji radimo u prosveti, ali to je čast i za grad, jer ako je neko vidio rad prosvete u ovom gradu i procijenio da to treba da se obilježi sa najvišim priznanjem sa prosvetom, onda je to zaista rad koji je bio vidljiv u širem pogledu, tako da je vrlo zanimljivo. Ja sam bila počastvovana, iznenađena kad sam saznala da povelju prima Srpsko prosvjetno društvo, ne misleći nikada da je to priznanje meni, nego priznanje kolektivnom radu, priznanje precima i najava potomcima po tome šta je sve Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta značilo, znači i šta će značiti za ovaj grad, uopšte za istoriju i za postojanje. Jer to nije obična organizacija. Prosvjeta je mnogo više od toga. Kroz prosvjetu mi zapravo pratimo istoriju svoga naroda na ovom podneblju, vrlo trusnom, i shvatamo jedno, da su najznačajniji ljudi koji su živjeli i čija imena pamtimo i čija su imena zabilježena, da su ti najznačajniji ljudi bili članovi prosvjete. Primajući povelju ime svih tih ljudi, ja sam lično osjećala se počastvovanom, što mi je trenutak omogućio da primim povelju i da ona ostane pohranjena u arhivi prosvete kad dolaze drugi ljudi koji će voditi prosvetu, jer prosveta ne ovisi o jednom čovjeku, ona zapravo živi već svoj snažni život, neovisno o tome ko se nalazi u tom prostoru koji zovemo rukovodeći. Svakako, ali vi ste svakako značajni u tom društvu. Koliko dugo jeste od samog početka od osnivanja Prosvjete u Gradišci član Prosvjete, predsjednik, i šta biste onako izdvojili od svih tih aktivnosti koje je Prosvjeta organizovala? Bilo ih je mnogo i ima ih mnogo. Ja sam u ovoj drugi mandat u kojem sam ja predsjednik u Prosvjeti. U Prosvjeti sam od njenog osnivanja, od ličnosti Pavla Gvojića, jednog neobičnog intelektualca koji je živio u Gradišci i koji je pokrenuo obnovu prosvete. Onda se nizala imena ljudi, ne bih pominjala da nekog ne zaboravim pa da ne povrijedim nekog. Ono što je prosveta, što bih izdvojila kad je u pitanju prosveta, to su akademije, Svetosavska i Vidovdanska, koja je bila akademija i koja je bila poznata po svojoj zaista prozračnosti, zato što je u prostoru crkve odvijala se akademija i što je taj prostor i ta akustika i prisustvo oltara nekako pružalo mogućnost da zaista posebno ljudi dožive tu Vidovdansku akademiju. Kad je bilo obnova crkve, prestalo se sa vidovdanskim akademijama, ne znam da li će to dalje nastaviti neko da radi, a Svetosavske akademije su postale kulturni pokazatelj grada, jer u januaru kad se desi Svetosavska akademija, ona nekako svojim kvalitetom odredi i ostala kulturna događanja u gradu, jer u tom pozitivnom poređenju sa Svetosavskom akademijom nastaju i druge akademije koje su vrlo uspješne i druga kulturna događanja koja govore o jednoj Novoj Gradiški u kojoj zaista po kulturnim događanjima mi smo prepoznatljivi u regiji. Pored toga, sveštenik Mirko Milisavić je osnovao kviz i to je njegovo djelo. Taj kviz je
iz vjeronauke, iz istorije, iz jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti, i on 29 godina postoji. Svake godine učestvuju učenici osnovnih škola i u tim takmičenjima oni pokazuju svoje znanje, svoju pripadnost i dobijaju određene nagrade. Kruna rada u ovom razdoblju prosvete je zapravo literarni konkurs Istina o Srbima, koji ove godine obilježava veliki jubilej 30 godina postojanja. Jedini takav konkurs na ovom kraju. To je konkurs u kojem su se, dakle, smjenjivali radovi u stihu i u prozi sa širokom temom piši istinu o svome rodu i svome narodu. Ove godine u pripremi je antologija i u toj antologiji će biti nagrađeni radovi u proteklih 30 godina, znači prva, druga i treća nagrada u stihu i u prozi, tako i sa zaključno ovom godinom, tako da će u toj antologiji zapravo moći, čitajući te radove, moći će se tačno pratiti kakav plamen je gorio u poeziji i prozi 95. godine, a kako se on transformisao u različite plemenite oblike sve do današnjeg dana. Gostovanja književnika, susreti. Prosveta je jedan ogroman krov ili jedna domaćinska kuća u kojoj ti možeš da zaista smjestiš sve oblike kulturnog poimanja i nacionalnog, tako da je to, kad listamo u prošlosti prosvetu, mi smo zadivljeni imenima koji su tu bili i šta sve prosveta u stanju da pruži. Evo, ako pričamo o sadašnjem vremenu, koliko u prosvjeti trenutno ima članova i u suštini kako se uopšte može postati član prosvjete? Da, član prosvjete postaje sve ko želi, popuni pristupnicu. Na principu velike skupštine radi prosveta i upravnog odbora. Znači, tu je, pa ja mislim, otprilike oko 100-tinjak članova da ima prosveta. To jedino znam kad bude skupština, onda kad se šalju pozivnice. Izbor, svake 4 godine je izbor novih rukovodilaca, da kažem uslovno, jer tu rukovoditi prosvetom, to zapravo, to znači biti među odgovornima najodgovorniji. Znači, u ovom trenutku, vjerovatno, moj rad i moj način rada daje jedan pečat prosveti, zato što ja se zaista trudim da uradim ono što je najplemenitije i najbolje da izdvojim po mojim mogućnostima, tako da možemo biti zadovoljni. Recimo, ovogodišnja Svetosavska akademija, pa ljudi kad se završi akademija, ti čuješ kad ljudi govore pa ovo je bilo zaista nesvakidašnje lijepo. Mi smo... Ik heb $1 miljoen gekregen om mee te treden. Nou, waarom? Ik treed op een Funnet account. Zonder dobijali silne pohvale za kvalitet akademije i ono što prosveta radi, recimo mi već 8 godina sutradan po našoj akademiji, ovdje idemo u Novu Gradišku gdje kompletnu akademiju selimo sa svim učesnicima, sa uređenjem scene, tamo gdje nas poziva otac Ognjen Tenđerić, i gdje uz blagoslov vladike Jovana mi donesemo radost tim ljudima. Tamo i tamo akademija ima jednu notu koju ovdje nema, to je nota neke posebne emotivnosti, zato što znamo zašto idemo tamo, a znamo i kako je ljudima koji sjede u publici. I tu je prosveta sa svim, nemamo mi ništa od jubileja, mi sve imamo od rada. Tako da možemo mi obilježavati jubileje, ali rad, da pružimo ono što je novo, recimo ta ideja o antologiji, to je ideja koju je ponudio gradonačelnik opštine, gospodin Adžić,
insistirao je, podsjećao nas da to uradimo i zahvaljujući njegovoj upornosti mi ćemo ove godine, nadam se, ostvariti to i izaći će antologija koja će biti ukras u bibliotekama i koja će omogućiti da nas ljudi prepoznaju na jedan drugi način. Znači, ne kao istoriju, ne kao hroniku, nego kako su u literarnim radovima vidjeli svoju zemlju ljudi u trenutku kad su ognjevi rata još tutnjali, a kako danas kad se živi sloboda. Kada bi mogli očekivati tu antologiju, promociju, predstavljanje? Pa predstavljanje će biti kad se završi ovaj konkurs 30. i kad se ti radovi pregledaju, oni se priključuju antologiji. Znači, to bi vjerovatno septembar, oktobar bilo, sad se radi priprema svih radova, to nije mali broj radova, jer 3 u stihu, 3 u prozi, znate, to će biti vrlo obimna knjiga i treba da bude lijepo ukrašena i treba da prezentuje taj život u proteklih 30 godina, jer kad kažemo 30 godina učini se kako je to mnogo, ali vrijeme je varljivo. Tako da je 30 godina zapravo jedan trenutak i sada prosveta radi uz veliku podršku iz struktura opštinskih i to olakšava rad. Znate, bilo je različitih situacija u kojima je bilo osporavanja, nemogućnosti, jer mi bez pomoći finansijske iz opštine ne možemo to raditi. Međutim, eto sad je došlo jedno razdoblje u kojem nemamo taj problem i to mnogo olakšava rad. Svakako je gradska uprava prepoznala vaš rad i tim povodom dodijelila povelju. Da li je to prvo priznanje u ovih 30 godina ili je bilo još priznanja tokom vašeg rada? Ovo je prvo priznanje po onom što ja sam u toku. Ovo je prvo priznanje, veliko priznanje. Oni koji će preuzeti prosvetu kad se ova godina završi, oni će znati da stoji povelja koja opominje da se ne smije sada ići u nerad, nego da, znate, u prosveti treba da rade samo entuzijasti. Znači, ljudi koji ne čekaju da im to bude plaćeno, nego žele da, jer to je čast raditi u Srpskom prosvetnom i kulturnom društvu, to je čast za svakog od nas. Meni je bila čast, ja sam voljela rad u prosveti i uvijek saradnici sa kojima sam radila su bili ljudi koji su imali ista nepodijeljena osjećanja i zato je i došlo do ovog rezultata, jer ipak neko da prepozna rad i ne samo to. Kad nas je prozvalo na svečanoj sjednici ili akademiji prve među nagrađenima sa poveljom i kad sam dobila tu čast da se zahvalim u ime nagrađenih, ja sam shvatila da je riječ prosveta prostrujala kroz prepunu salu i da su ljudi shvatili i zapamtili da postoji nešto što se zove Srpsko prosvetno i kulturno društvo prosveta i da je to ognjište oko kojeg se mi okupljamo. Svakako, još jednom čestitamo vama, odnosno kao predsjedniku društva čestitamo prosvjeti na dobitnom vrlo značajnom priznanju, kao što ste rekli. Hvala puno.